Maka sini coba Yohanes pasal sada ayat 20 siwa. Kulihi gelas sidat buah pikirna. Ndai kata ndai ras dibata dengai ya surga. Genduari enggo ia reh jadi manusia ras tading i tengah-tengah ta. Uga nge banci si tandai ia penduduk surga reh ia kudone. Konsep pikiran tak lepe maka melala kalau ngekalak la itandai na Yesus ban Yesus labo penduduk doni. Jadi bas konsep mil Yohanes imulaina kata ras dibata kata dibata kap kata sin jadikan kerinana jadi misya pindah kata ndai si enggo jadi manusia. Jadi kata si enggo jadi manusia ndai uga ban manusia maka itandaina. Jadi bas kitab Injil Yohanes maka banci si tandai skala jelma isi ia arah perbahanenna ras arah kai si kata kena. Maka di kita si tandan ras skala jelma umumna si sungkun ia isekin kam kaikin mergandu ijanari kutandu maka itu rikena maka si tandai ia maka dikalak karo adir tutur malau banci kita nerkasa kenda tarigan mergana malah banci iya ngatakan mergangku tarigan maka kata kena dahinku kujuma kutanta ijenda iya si banci memperkenalkan diri maka banci si tandai iya maka sinin kari uga Yesus mempetandakan dirina maka kala enda itandaina Yesus. Ya, uga makana kari piga-piga basogen tenda ikata kena ia tek. Jagela ka bancilang kepeken kalak si enggo tek ndai kalak si enggo nandai Yesus ndai kepeken laka bancilang kari isi idah itu dikena kaman kalak si dewan. Bagi tempat kita jumpa ndai itiga ras kadeka-denta seirumah si katakan mana nak jabunta aku ndai jumpa ras mama ras mami kutiga ndai iya mbabala Cina kala enda pe njage itandaina njage iya te la pernah sekala kalpe la nuri kenca man kala si deban terutama ka man kala sinde rahasia. Engkau enda melebih buah pemikiran tak anak biri-biri di bata pepagina ida Yohanes reh Yesus ndahi ia petandakan adi reh sekala jelma banci si sungkunia isi ia pepagina ida Yohanes reh Yesus ndahi ia reh maka nina Yohanes nehenlah endamu anak biri-biri di bata si ngangkut dosa doni enda. So kita dauhan kenca karena ia mekukatakan nasumningku pudin ia reh asa aku tapi belinen ia asa aku sabab ope denga aku tubuh pe ia enggolit. Aku penai lah buku tandai ia. Jadi Yohanes ngaku lah bondu betandai na isi Yesus. Amin nape ia persuruhan di bata guna nikapkan kerehan Tuhan Yesus. Kulihi aku penai lah buku tandai ia. Tapi guna mempertandakan ia mankala Israel
reh aku empridiken alulau. Endam bagis man bantah. Ngaku kal Yohanes nai labu ia kutandai. Selanjutnya tole nina Yohanes, aku penai labu ku eteh isi ia. Jadi sada laku tandai, sada laku eteh isi ia. Tapi dibatasi nuru aku mempridikan alulahu, ngatakan zaman bangku nina adi idah ndu pagi kesah si badia nusur jana ringan iba sekala manusia, ia mesti mempridikan alu kesah si badia. Dibata ngerana man Yohanes adi bagenda keri potongan jelma nereh, ia mukari simpridikan alu kesaksi badia. Jadi dibata ngatakan zaman Yohanes ciri-ciri Tuhan Yesus. Gelah dijumpa kari ia nggo tandaina. Sambung nama nggo kuidah kesaksi badia nusur istru ganari bagai merpati janah ringan ibasia. Emang go ciri-ciri na bagi si ikatakan di batandai man bana mencege katakan na go kuidah kesasi badia nusuri surga nari bagi merpati janah ringan ibasia ku katakan man bandu maka ia kap anak dibata. Jadi Yohanes nailah butandai na Yesus gundari enggo tandaina. Maka kita bibancikang si katakan nailah buku tandai isi Tuhan Yesus. Tapi gundari enggo ya ku tandai. Isi itandai Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus. Iya kap anak dibata. Kadang go si tandai mabanci si katakan isi kin iya. Iya kap anak dibata. Iya kap anak biri-biri dibata si ngangkut dosa dunia endah. Maka Yohanes Pembaptis, Yohanes predikan itandaina Yesus dua segi. Sada Yesus ndai anak dibata, sada Yesus ndai anak biri-biri dibata si ngangkut dosa dunia endah. Kata si ras dibatandai gendari enggo jadi manusia, ia anak dibatakap jana ia masih ngangkut dosa doni endah. Ya enggo tandai Yohanes predikan ugande carana tandaina enggo ndai sioge. Maka kam uga cara dibata erbanca maka ndai lai tandain du Yesus gundari enggo itandain du. Jadi isi Yesus ndai man bandu. Adi Yohanes predikan Yesus ndai man bana anak dibata ras anak biri-biri si ngangkut dosa dunia endah. Selanjutkan ayat 35. Pepagina Yohanes ras dua kala ajar-ajar tedis ibas ingan nasi biasa. Lah katakan Yohanes entah ijaya tedis tapi si penting man bahana tedis ibas ingan biasana. Asim idah Yohanes mentas Yesus gundari Yesus nggo mentas pan gunda tandai nama bage. Jadi nggo mentas nggo banci kata kena. Asim ida Yohanes mentas Yesus ngerana iya nina endame anak biri-biri dibata kata kena man kala si deban. Iya endame anak biri-biri dibata iulihina isenda Yesus ndai si enggo tandai nandai megi kata ajar-ajar Yohanes si dua kala laos ngikutkan Yesus. Jadi Yohanes melebe uluna petandakan Yesus ndai
Jadi man katakan na man muridna sendiri. Dua murid Yohanes ijenda. Megi kata ajar Yohanes si dua kala lawas ngikutkan Yesus. Ya. Jadi Yohanes hendap ikut ngebersaksi mengenai Yesus. Isaksi kena man murid-muridna saja. Jadi Yohanes ngelebihin kepeken lid muridna. Yesus langar murid, langalit muridna, tapi Yohanes ngolit. Minta si katakan naman kalak mengenai Yesus dai. Asum itulihkan Yesus kupudi idah nasi dua kala makanina kai darah mendu. Nggonde isaksikan Yohanes pendidikan, ikutkan kala anda Yesus. Jadi ikutkan kala anda Yesus, itulihkan Yesus man kala si dua ndai. Rehnina kai si mandara mendu. Iya. Ya, jadi kai si mandara mendu. Uganina kala ndan jabab sa. Erjabab kala ndai o Rabi. Ija rumah ndu. Bahasa kap Heber Rabi ertina guru. Jadi jenda kali jumpa kita usur istilah bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Mertina singoge Injil Yohanes enda laya belum Ibrani. Tapi ya belum bahasa Yunani. Kaindenina terjawab kala ndai, oh Rabi, ija rumah ndu. Jangan malah kita lupa tujuan ndai firman menjelma menjadi manusia ras ringan i tengah ta. Adi ringan ia i tengah ta berarti lid rumahna. Maka labu salah sungkun kala endandai ija rumah ndu. Iya. Ija rumah ndu. Ban kata enggo jadi manusia. Jadi Yesus ndai lid rumahna. Ban lid kulana. Kata si enggo jadi manusia ndai ija rumah ndu. Iya. Maka sambungna. Ngalo Yesus marilah gelah idah ndu ija aku tading. Ngalo Yesus marilah gelah idah ndu ikutkan kala Yesus maka enggo itehna ija rumah Yesus. Ibaswari sindai asaben ya ije Pak Sasi kira-kira jam 4 karabun. Endamu cerita dua murid Yohanes, rikiti-kitikan Yohanes bersaksi man kedua murid nenda, ikut kena Yesus. Menjaga ikut kena Yesus, nungkun Yesus man bana, kai darah mendu, ijakin rumah ndu guru kata. Mari ikutkan gelah idah ndu. Makai sambung nakat terbagesen. Ikutkan kala Yesus maka enggo itehna kai teh kala ndai ija rumah Yesus firman menjelma menjadi manusia enggo teh kala ndai ija inganna tading. Makanya Yesus labu malaikat lid kulana maka perlu lid inganna tading. Jadi jaya tading ada skala endai ban matawari nggoben. Mau bikin jenda ceritana? Iya, ibaswari sindai asaben iya ije. Kai ituri kena asaben iya ije, Yohanes lah tertarik menulis kenca. Si tertarik ia nulis kenca nggo idah si dua kala endai ija rumah Yesus ras ija ia tading ban enggo ia je ngasaben. Apa yang dibicarakan?
lah perlu Yohanes nulis genta sebab Athena katandai nggo jadi manusia, nggo ringan di tengah-tengah manusia, maka ngulit temuena ngasabun kalak ndai je. Athena ikatakan. Ngudung ceritana Yohanes bersaksi. Ya, gundari pindah. Sekala ibas sing ikutkan Yesus gelarna Andreas, sembuya Simon Petrus. Jadi dua kalak ndai sadang encai katakan gelarna, sadalai katakan. Ya, kemungkinan Yohanes sinulis Injil Yohanes enda temanna. Ban kala enda ku japa peras. Sekala ibas sing ikutkan Yesus gelarna Andreas, sembuya Simon Petrus. Minter ini kalimat Injil Yohanes biasanya labu bagi, tapi enda pakai kata minter, segera, langsung, bagaimana penting bagi. Minter ijumpai Andreas Simon Petrus, ya. Minter ijumpai Andreas si Simon Petrus jenari nina kai nina kami enggo jumpa ras Mesias. Mamisturikan nama, iya, kami enggo jumpa ras Mesias, raja penampat si ijanjikan di bata. Mesias ibas cakap Heber, bali ras Kristus ibas cakap Yunani. Jenari itaruhkan si jenari itaruhkan Simon, jenari itaruhkan na Simon ndahi Yesus. Kaije kesandu Andreas ndai nandangi seninana kelengatina seninana lang malang sakna labu nda cakapan kenjinda keleng entah lang saja Andreas ndai ngolit katakan nandai man senina nandai. Kain dia pakai istilahna kami enggo jumpa, maka jenda jumpa. Adina Yohanes pridi kendai naila bu ia kutandai gundari enggo kuta ndai. Adi murid Yohanes ndai Andreas ras murid sekala nari ngikut Yesus. Entah apa yang kadakap ngisi cocokna. Kerinana enda pakai Injil Yohanes nuriken. Uga hubungan ta ras kata si enggo jadi manusia ndai. Kulih. Minter ijumpai Andreas Simon Petrus. Ya. Kainina kami madua pakai nama kami si maksudnya enda Andreas ras sekala nari murid Johannes pridi kendai meninta Yohanes kami enggo jumpa ras Mesias, raja penampat si ijanjikan di bata. Dituliskan 12 pustaka andu Ulangan 18 ayat 10:5. Enda enggo janjikan di bata maka kari. Maka pakai agenda kami enggo jumpa ras Mesias, ras raja penampat si ijanjikan di bata. Lah kandukin sikap kalakak nanurikan ca si enggo janjikan di bata ndai. Jumpa kala enda. Megah kalakapna ban megah nakapna ban enggo ya jumpa laban cila minterka ijumpeina seninana ise Simon Petrus. Mis kali katakan aku ban megah nakalakapna banci ia jumpa ras Mesias enggo janjikan ibas kitab Ulangan 10 ayat 10:5. Megah kalakapna banci ia jumpa endal berenungan ta. Maka ditutuhulah memang kita enggo jumpa ras Mesias meraja penampat kata di bata nai ras di bata gundari enggo jadi manusia jumpa ras kita
Lah kalau kak du pasti kalau cerita keman kala. Jadi bukti nasi cerita keman kala menambah kriya henta maka tutu kita nggak pernah jumpa rahasia. Maka taban langa jumpa kita ras Mesias maka lah si ceritakan man Simon Petrus seninanta. Adi Andreas ndai jumpa ia miskal katakan nama Simon. Oh Simon kata. Jadi katakan kaji sanari pe. Jenari itaruh kena Simon ndahi Yesus. Jenda istilah naka itaruh kena mah. Ngai maka ipakai naka du jenda itaruh kena. Seriras Johannes Pridi kendai. Johannes Pridi kendai pendai dua muridna. Jadi taruh kena dua anak kala endaman Yesus. Gundari Andreas ras Simon Andreas ras murid sekala narindai go cakap-cakap ia di rumah Yesus. Jadi manggu ya jumpa ni go cakap-cakap. Maka kata kena kaman kala andai kami enggo jumpa ras Mesias raja penampat. Adindai man Johannes Pridiken ise Yesus anak biri-biri sing ngangkut dosa manusia. Isenari iya mu anak di Batang. Tapi adina Andreas ras murid si skala narindai ise ini na Yesus Mesias raja penampat. Iya adin kau jumpa kita malit pengangkanta beda ras kala si Deban. Sebab ku ingat Ayub si Job ia pema ngom katakan na melalakal takhna nina nandangin di bata ma bagi hari. Tapi bas pertobatan aku akap Ayub pasal 44 entah pe 42 mah nina kala ngenca. Tapi genduari aku sendiri pe nggo kutandai di batandai. Maka tutuh kalau anda jumpa sebab pas perjumpaan Andreas itandai na Yesus dai Mesias meraja penampat si enggo ijanjikan di batandai. Maka katakan na man Simon Petrus. Sesi sambung. Ipernakan Yesus iya isi jenda Simon Petrus dai. Maka setiap kali si taruhkan kalak man Yesus ipernakan Yesus ngekalak si taruhkan kita. Bagi mai taruhkan Johannes Pridiken dai dua muridna Andreas dai ma bagi maka nulih Yesus kupudi ma bagi kai darah menduni nama ban idahna Simon ban idahna Johannes Pridiken dai nggo babana dua muridna gela jumpa ras Yesus. Jadi jumpa ras Yesus, Yesus sendiri pe nulihkan kupudi ngerana yang man kalak ndai man si dua ndai kai man darah mendu. Gundari baba Andreas kasih ni nana Simon Petrus. Mau gini dah. Itaruh kena kaman Yesus. Maka ipernakan Yesus si Simon dai. Ipernakan Yesus iya jenari nina. Kam kap si Simon anak Johannes. Jenda mintes ilebih Tuhan Yesus. Lebih na ngatakan sa isi Simon. Enda arah kemahatahuan. Firman menjelma menjadi manusia dan dia tahu. Maka kari ku terus pancing mulai muncul. Ipernakan Yesus iya jenari nina kam kap si Simon anak Johannes. Lah pernah penduduk sorga lah pernah jumpa ras Simon. Enda dengang ia jumpa. Ipernakan Yesus iya jenari nina kam kap si Simon anak Johannes. Bas perjumpaan lit percakapan. Nindu dia kar setiap kala jumpa ras di bata jumpa ras Tuhan Yesus lit percakapan. Ipernakan Yesus ia jenari nina kam kap si Simon anak Johannes.
Tapi pagi kam i gelari Kepas. Kepas cakap Heber. Jadi Kepas artinya cakap Heber. Bali ras Petrus ibas cakap Yunani. Artinya batu. Maka yakin kita Injil Yohanes tidak ada yang tahu bahasa Ibrani pembacanya. Tapi Yesus memakai bahasa Ibrani dai, maka perlu diterjemahkan gelasingo gesa ngantu sisa. Kepas artinya dalam bahasa Yunani. Petrus. Iya. Artinya batu. Enam percakapan antara Petrus ras Tuhan Yesus. Ngopiga murid Yesus. Dai mula-mula Yohanes predikan. Jadi pindahku Andreas sekala lai katakan gelarna. Andreas menceritakan man Simon Petrus. Jadi Simon Petrus dai ngoka katakan Tuhan Yesus isi ia mu Kepas. Ya, ia mu Petrus, ia mu batu karang, batu. Teruskan ka. Pepagina engkai maka pepagina ilanjut kena kata si enggo jadi manusia ndai terus yardalan gelah banci itandai manusia. Pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Engkai maka pakai istilah jumpa. Firman menjelma menjadi manusia. Kata ngolit di tengah-tengah ta. Maka engkau banci kita jumpa. Iya. Banci kang terdauhun turi kendu. Adi Adam lane jumpa ras di bata. Ban engkau iusir dari Taman Eden. Tapi keren Tuhan Yesus jumpai manusia si engkau iusir ndai. Maka kam rasa aku ijumpai nakang. Iya ban kita upah dosa memaut. Kerinana manusia anggor dosa. Ngondau sirang ras di bata. Maka naban kita sirang dai ijumpai naka sekala-sekala. Maka lihat kesan duka di jenda. Ijumpai na manusia singgor dosa dai si ngondau sirang ras di bata dai. Selanjutkan pepagina berkat Yesus ku Galilea. I Galilea jumpa ia ras Filipus. Ya, maka dia Tuhan Yesus adi dua telu kala kam mencakapkan gelarku aku lit di tengah-tengah du lanai bo bagi sanga zaman Adam. Perbedaan teologi perjanjian lama ras teologi perjanjian baru. Kai i Galilea jumpa ia ras Filipus. Isi si jumpa ras Filipus Sireh isurga nari ndai labu Filipus jumpa ras Yesus. Mau kena di bahasa Karona i Galilea jumpa ia ras Filipus bani dengeri isurga nari laus ya ku Galilea ija jumpa mia ras kala penduduk doni gelarna Filipus. Nina Yesus man bana kai mari ikutkan aku. Kuasa ya. Firman apa saja dikatakannya dengan seluruh firman Allah menciptakan langit dan bumi. Jadilah terang, jadilah matahari, jadilah lautan, jadi maka jadi. Ni naman Filipus, mari ikutkan aku. Adi soge kata teruhan. Filipus asalna ibe sedanari. Perlu kal ijanari kalau endare. Kuta Andreas ras Petrus. Jadi gue telu sidah kala enda sada kuta murid-murid Tuhan Yesus. Maka sekala bertobat bas kutanta pancing melala kari kala kuakap ngikutkan Yesus. Kuta Andreas ras Filipus. Jenari ijumpai Filipus si Nathanael. Layang git sinik mah. Iya. Maka dapat perukuranku kami ngom bertobat Tuhan Yesus. Kami ngom jumpa ras kamu. Tapi dalam kenyataan geluh kami
Lenggak buka mi jumpa. Engkai. Dan labo pernah katakan kami man kala. Entah man senina kami. Adiogen kari enda kerinana labo kebangunan rohani orang ini. Johannes prediken dua murid nama bagai man bana katakan na. Lagi kendai Andreas lit sada seninana Simon Petrus man seninana dai katakan na. Filipus iya pe nggo jumpa ras Mesias dai sadakang katakan na ka man Nathanael. Selanjutkan jenari ijumpai Filipus si Nathanael nina kami nggo jumpa ras iya si isingitkan Musa ibas kitab undang-undang bagepe si isuratkan ibas kitab nabi-nabi. Ulihina ulangan 18 daima kitab Musa daima ulangin nama iya bagepe bas kitab nabi-nabi gelarna Yesus. Jadi Filipus lebih jelas memperkenalkan Yesus. Entah ban idilo nandai tak juga, tapi ia jelaskan sah kami nggo jumpa rahasia. Berarti kami enda, berarti dia mungkin gabung telu kala. Kami ni nama nggo milik teman na. Berarti kemungkinan na Andreas, ras Simon Petrus ndai nggo ikut dia ras Yesus. Maka jenda cerita ya Nathanael nggo pakai nanggo telu silalang nan tapi nggo 4. Lagi sada Andreas, sada Simon, sada Filipus, mungkin murid sila gelar nandai sada nari manggo 4. Maka ni najenda kami nggo jumpa rahasia. Si isingitkan Musa ibas kitab undang-undang bagepe si isingitkan ibas kitab nabi-nabi. Sambungna isikin si jumpai kene gelarna Yesus. Iya ya. Jeneng ko pakai nak gelarna Yesus. Iya anak Yusuf, iya Nasaret nari. Guru bagus nama. Ya ndai jakam tadi guru ni kalau ndai macam apa ge. Enda gelarna Yesus. Iya kainarnina anak Yusuf kutana i Nasaret. Endam pengenalan keempat mungkin kalau endang gua dibagi termasuk Ji Andreas, termasuk Petrus, iya enggo dikatakan gelarna Yesus, mesilip ibas kitab undang-undang Musa ndai. Jelaskan man Nathanael. Iya. Uga ni Nathanael ngaloi, mabiasana pe adi siturikan kai kita jumpa malik nge sikap kalak man panta. Darat ayat 46. Tapi ni Nathanael pancikin si menghuli reh i Nasaret nari. Jadi di tambah ya tesi pengangkanta Yesus ini malah bukalak Nasaret. Ma ia kalak Bethlehem. Tapi juga maka ikatakannya kalak Nasaret. Banjah ia ipebelin-belin bagi maka berubah gelarnya jadi kalak Nasaret. Reh Nathanael ngatakan cah lah kak pernah lit si menghuli reh Nasaret nari kata. Maksudnya lalit si menghuli lalit je nabi. Saat dapat lalit suruh-suruhun di bata ndarat bas Nasaret nari. Daerah Tenggiring. Di bas kitab Nabi Yesaya usur kak katakan daerah tanah si kerah. Tempat-tempat lalit je kegelukan. Ben Nathanael ahli perjanjian lama tekna kerinana cerita nabi-nabi maka bagenda ia menanggah menolak apa yang dikatakan oleh Andreas, Simon Petrus, ras mungkin murid sisa dan narindai. Ben lit pengangkanna mengenai Nasaret. Lika pengangkanna nandangi si menghuli lah pernah reh Nasaret nari. Maka man Nathanael si menghuli mekaken adilit kata dibata rih bas daerah hinari. Lali sada penabi darat di daerah Nasaret nari. Maka pang Nathanael ngatakan sebagi. Tapi ni Nathanael
bancikin si menghuli reh i Nasaret nari. Jadi ndak ngatakan maka Yesus kala Nasaret. Mau bagikin? Maka engko ada istilah gelarna Yesus kala Nasaret. Teruskan. Ngaloi Filipus, mau bagi? Kita ndai siturikan mah. Ngaloi Filipus, marilah sineukeun katanya. Marilah sineukeun adilah akap dicocok, mari cobakan sinin. Mau bagi kini? Dikatakan dulu lah boleh semua huli bas Nasaret nari pe lah bodali tapi kami pemidah kami. Maka mari sineukeun ras-ras kita bagaimana? Iya. Adi si baba kalak man Yesus. Kali ulah kam lupa basugen tenda. Asum idah Yesus reh la peturutna kesaksian Filipus dai. La peturutna kesaksian Andreas Simon Petrus dai berdiri sendiri. Maka katakanna asum idah Yesus reh Natanael ndahi iya ngerana iya karena Natanael. Sedira Simon Petrus dai mah. Iya ngerana iya karena Natanael. Nina Yesus mah. Endama kala Israel si asli. Lalit si palsu ibasia. Adindai gelar ndu lanaibo apa Kepas mah lanaibo Simon tapi Kepas jadi batu. Enda kata kena. Enda asli kala Israel lalit si palsu ibasia itakna terus terang maka Nasaret enda labulit si menghuli jenari. Sakna ia asli orang Yahudi. Sambungna. Terjawab Yesus. Sambung Yesus menjelaskan cak. Terjawab Yesus, ope dengar kam idilo Filipus. Wah. Jadi kope sebelum Filipus bersaksi, ya, maka sebelum kita bersaksi mankala. Terjawab Yesus, ope dengar kam idilo Filipus, ngoku idah kam. Iteroh batang ara. Jadi kope dengar pe Filipus jumpa Natanael, ngum idah Tuhan Yesus ia iteroh pohon ara. Aduh ginduka ke tafsirna kaikin pohon ara. Banji kala endar sembah mandi batana. Ya. Maka kemungkinan na sangana ertoto ije Natanael kopi dengar idilo Filipus ia. Maka Yesus menunjukkan kemahatauannya. Firman menjelma menjadi manusia. Allah idahna ija kala ndai kerinana. Maka kopi dengar Filipus bersaksi, ngokuida kami terus batang ara. Ya, sampati Tuhan Yesus kesaksian Filipus ndai. Mabagi kini dari. Maka kopi dengar kita bersaksi kepeken, pancing gomo ipersikap Tuhan Yesus kari uga ban nampati sakala ndai. Diteruskan. Rejabab Yesus, ope dengar kam idilo Filipus, ngokuidah kam iteroh batang ara. Kemahatauan Yesus diungkap kena jenda Natanael. Ngaloi Natanael, o guru, kam kap anak dibata. Engkai maka pakai na jenda anak dibata. Ban itehsa kemahatauan Yesus. Itulah menunjukkan cirinya siapa dia. Makanya katakan agenda anak dibata seriras Yohanes Predikan. Yohanes Predikan nama dua katakan tentang Yesus. Sada anak biri-biri sing angkut dosa, rasada anak dibata. Ya Natanael pe keluar bas babah nanari. Oh guru, nama belajar ya manci guru mah kam kap anak dibata. Ndarat pengakuan nabas berjumpa nenda. Kamu raja kala Israel. Ya. Engkai maka katakan kala raja Israel. Sebab ia makala Israel asli lalit kepalsuan bersia. Maka remu pagi sekala raja. Maka ndarat pengakuan na. Entah ijan hari maka nasih kujia pengakuan na dijumpa ya Rasul Yesus. Lah ceritakan Yohanes bas buku nenda. Bagi setiap kali aku jumpa, adinggo memang aku jumpa Rasul Yesus.
ising Yesus indendai ras adiku ceritakan man kala ising Yesus ndai maka nintandai lalit kala enda si jumpa ras Yesus laturiken naman kala si deban adikam go jumpa nindu ras Yesus labo pernah isa si kendu man murid ndu ma bagi kendari man seninandu Simon Petrus man Filipus man teman-teman si deban entah labo pernah kam jumpa ulah kam kari perbual ni pegalang saja pe kita jumpa situriken adik kita orang tua situriken man anak ta ni pegalang iya untung dari aku nak kai lik dari ni pegalang berjalan naik sepeda motor dari aku naik mobil dari aku katakan aku japa pe enda kandu penduduk surga enggo ya jadi manusia enggo jumpa kam rahasia lah pernah cerita kendu manusia pe kuakap kesasi badia ngerana man bandwe lenga bokam jumpa maka lapo pernah ituri kendu kemungkinan bagi Ayub si Job kata orang memang pernah ma begini na Job ade tapi aku sendiri memang langabu pernah maka jenda secara pribadi lepas pribadi Yesus ras Yohanes peridikan landai ku tandai ini nama tapi gendari engkau ku tandai ndailah ku tandai Yesus gendari banci ku turikan baginda Yesus Filipus pe bagi ka iya adi Filipus ndang ku tambahi nama kami engkau jumpa nama iya kai silit ibas kitab Musa kai silit ibas kitab nabi-nabi Yesus kalak Nasaret kata kena aku tanah lebih dalam seterus kena dibagi oh guru kam anak dibata kamu raja kala Israel sambung nak nina Yesus man bana man Natanael nina Yesus man bana perbahan ku katakan ku idah kam iteruh batang ara jadi kemahakuasaan Yesus maka kam tek man bangku Natanael jenda tek istilahnya maka tek iya maka kaisi enggo ikatakan Musa maku jengnya tek are maka kam tek ia pai Ulangan 18 ayat 15 bagi pe kitab nabi-nabi bagi pe Yesus kala Nasaret sebab yang dikatakan nama perbahan ku katakan kuidah kam iteru batang ara maka kam tek man bangku pagi idah ndume kejadian si belinen asangken si enda jinari nina Yesus man kala endang go bagi kerina nama man kala ni nama jenari nina Yesus man kala idah ndumu pagi talang surga jenari nangkih nusur malaikat-malaikat di bata ndahi anak manusia si isuruh di bata endalah bancikam lupa cerita cerita si Yakub ya iya cerita si Yakub sangat naik turun malaikat Tuhan maka nina si Yakub lah bancilang enda rumah Tuhan kata iya jadi lebih sederhanakah jenari nina Yesus man kala idah dume pagi talang surga jadi kerehen Tuhan sendai nalangi surga man kerinana murid-murid jenari ini na Yesus man kala idah numu pagi talang surga jenari nangkih nusur malaikat-malaikat di bata ndahi anak manusia si suruh di bata Yesus ndai go bagi tangga dari surga ku teroh dari surga ku teroh gelah jumpa ras anak manusia ndai man Natanael endam iberikan Tuhan Yesus penjelasan ban dia asli kal itahna cerita nini bulang nasi Yakub ija Yakub menjadi kiamia i rumah nanari biar ya ibuno eso di tengah dalan muat na jumpa ras mama na Laban ije mu idahna lit
tangga ku surga naik turun makai diri kena meje ingan ersembah ugandai ia ersembah iteroh pohon ara gundaring go pindah ingat ersembah nandai meman anak manusia kata enggo jadi manusia jana ringan i tengah-tengah ta ia metangga si banci menghubungkan surga enggo talang ras doni macam artinya iya makanya katakan tandai idah nu pagi talang surga ya jenari nangkih nusur malaikat-malaikat di bata dahi anak manusia si isuru di bata enda mu anak siku kelengini nama bagi hari nggo talang surga rasdoni begi kendula iya ngecaban di situ riken ibas cerita entah ngoge pustaka si badian dai sekalian dah kai kesandu isak siken mau kesan malah bancilang mah kerina nakala singgu jumpa rasi Yesus dai lah kepeken liksa dakal pe sini kena maka di nggo tandain du manda istilah kai si tandai mah adi Nathanael pakai kata nakandai te mah adi krina namut si dewan kai katakan nggo jumpa katanya ya iya maka li kasar nari ikut kenaku entah siapa bagian dulu aku tuh pancing kita bagi Yohanes prediken ndai lah si tandai Yesus cege dungdang go si tandai iya ndai lah si teh maka ia Mesias raja penampat bagi Andreas ras murid sadanaris tapi bani yang go tadi ras Yesus nggo belu ia cerita bancikang kita bagi Simon Petrus ndai Simon gundari bantuan Yesus gelarna Petrus kepas ertina jadi batu dungna nggo kateksa bagi kape Filipus mari ikut aku begina sora sirih isurga narindai iya seri ras Musa mah resora di baka manbana kata jadi manusia ndai mah iya seri iya ras Saulus mah Saulus dia mah ngerana surga nari Saulus nama bagi endape mari ikut aku maka ikutkan Filipus jadi ikutkan Filipus katakan namis mana Nathanael mah kai katakan nggo jumpa kami nina gedang katakan nama si tuliskan Musa ibas kitab nabi-nabi maka dibagi salah sisi keren Tuhan Yesus nggo buatkan mulai dari zaman Musa labo rempet Yesus degi ulangan pasal 10 Allah muka ndu pas perdalan kalak Mesir dari tanah Mesir ke tanah Kanaan nggo ijanjikan kerehin Mesias ndai njege gundari nggo mungkin kal ngekak ndu lasi turi keman kala tahun 3 lah kak ndu pe kala Israel berkat di Mesir nari nggo ijanjikan maka rihmu pagi sekala bagi kamu sanina njege nggo mungkin kalau ngikak ndu la iturikin kala enda man isi saja ia jumpa ko akak lah mungkin maka iturikin Yohanes mujenda ndai Yohanes predikin naila ia kutandai jadi banci dari situ kita naila si tandai Yesus kundari si tandai uga carana si tandai banci kari melala ceritandu mencage tandai katakan naman kala lali kang teman dari kuakap aku pengen ku tandai Yesus bagian dan ini tapi lah pernah kuakap ku begi katakan naman kala maka sini aku nailah ku tandai gundari ku tandai ini tapi lah pernah ku begi katakan naman kala isi si tandai ini jadi si berdoa kendai dan Yohanes predikan ma bagi indai ndama anak di bata nyo gendai maka ku ikut kalau andai ijakam tadi guruna mari gelaidah ndu katanya oke jaga idahna nggo kandar kesaksianna nggo jumpa kami nina Andreas man Simon Petrus semua bagi jaga
Dungna laos ka Yesus ku daerah Janinandai ku daerah Galilea. Ije kamu kepekin murid-murid sedebana jumpa. Jumpa jeres Filipus. Mari Filipus ikut aku ni na, ikut kaya. Jadi turikan Filipus kamu Natanael. Kamu rasaku. Enggo meka nuk itandain du Yesus dai. Enggo ngembaren dalam si tandai gundari si tandai. Mbaren dalam kita jumpa gundari mu kita jumpa. Enggo meban si turikan man kala. Aku pengen jumpa ras Yesus na. Malah kita bagi Ayub. Kalau si Job itu kata orang ni nama bagi ngandai makana menjilekal akhirnya kitab Ayub mah kata orang ngencakut teh katanya. Tapi gendari mataku sendiri enggo ngidah kam. Uga cara na Ayub bertobat tandukang. Dilo na Ayub darat mah bagi isedege sinjadikan bintang-bintang yang dah kerina narsidibana. Oh, dah kepekan di batanda ini nama. Enda pekari banci kata kalak ngenca. Tapi pas cerita si oge kita enda sekalian dah, lah cerita kalak ngenca. Ceritakan kalak man bana, mencakin darat ka cerita naman kalak sidiban. Ma bagi kini dah. Johannes Pembaptis cerita man murid-murid nama bagi. Mencakin murid-murid nandai cerita kaya man Simon Petrus, man Andreas, ma bagi. Iya. Mencakin ceritakan Andreas ka man Simon Petrus, ma bagi cerita na. Mencakin dilo Tuhan Yesus kai Galilea Filipus. Mencakin ceritakan Filipus ka pas cerita nandai man Natanael. Kita pe bagi min. Iya. Ogenta entah tuh ngekam enggo tandain du Yesus, entah enggo ngeitak du isa Yesus, entah enggo ngeikut kendu Yesus. Buktina laban silang ibas kirinana arah perbahanan tang maka ngositek siturikin ngeman kala entah lang. Adi menurut Yohanes pasal sada kata enggo jadi manusia. Seringan di tengah-tengah ta lah mungkinlah si katakan man kala. Ban pencipta, penduduk doni, penduduk sorga, si maha kuasa, ijumpa ya raskam. Pasti itu dikendu man kala. Ras kitar toto. Engkau bagi kami uga murid-murid enda. Uga penduduk sorga, Tuhan kami Yesus. Itandainya ya skala-skala. Lid pengakunna. Maka kamu anak dibata, kamu anak biri-biri singangkut dosa, kamu antara langit ras sorga ija terbuka, kamu si enggo ijanjikan ibas kitab nabi-nabi melalah ceritana. Kami pe adinggo tuhu kami jumpa ras kam, labo mungkinlah ceritakan kami mankala. Kecuali kami palsu. Mindo kami gelah kesasi badia cerita bas pusuk kami. Lah kepekin mungkin isu-isun kami adinggo tuhukin kami jumpa ras Yesus di bata kami. Singgo ikutkan kami, singgo itandai kami, si eteh kami ia me si ngangkut dosa dunia enda, ia me anak di bata ia me raja Israel. Lah mungkinlah iturikan kami mankala. Sampati kami ibas kepalsuan kami. Gelah darat kami bas kepalsuan enda, gelah ula kari kami laku surga. Mindo kami gelah kesandu sebadia nampatisa kami, dungna ia kuken kami membas geluh kami, lenga bawa ku jumpa, makalah pernah kuturikan Yesus mankala. Wujud Tuhan Yesus enda ngoge kami pedahdu kesandu sebadia ngajari kami, gelah beluhna kami ngoge pustaka sibadian dai. Sembah kami di bata kami, anak biri-biri singgung ngangkut dosa kami, semua hubungkan kami ras surga, Yesus juru selamat kami, penduduk surga, enggo reh ku dunia enda, enggo itandai kami. Bujur Tuhan Yesus, amin.